Poštovani gledaoci, dobro jutro, dobrodošli. Gledate jutarnji program Radio Televizije Srbije. I sad, kogod je ustao u ovo vreme, naravno poželi da može da se vrati u krevet i da nastavi da sanja, jer vreme jeste takvo da se verovatno nikome i ne izlazi napolje. Veoma je hladno napolju. Evo, na početku iz tih razloga u jutarnjem programu pružamo sasvim drugačiji pogled na vreme, probleme na planetu. Mnogi tumače da li postoji život van planete Zemlje ili ne, a evo, ukoliko postoji i kada bi postojao, ovako bi nas svi oni videli iz svemira. U ovom prvom kratkom pregledu dnevne štampe počinjemo sa politikom. Politika danas, evo na naslovnoj strani, platforma o Kosovu i Metohiji se danas preko Turske piše danas. Blic danas na strani 9, zakon o javnim preduzećima u Skupštini. Državni na strani 9. Eto, to je za ovo prvo kratko prelistavanje štampe, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom informacijama o kursu dinara. Isplata mesečne novčane naknade za nezaposlene i privremene naknade raseljenima sa područja Kosova i Metohije počeće danas na šalterima svih pošta u Srbiji. Inače, kao što rekao, dinar će oslabiti prema evru za 0,2% i srednji kurs će biti 114,21 dinar za 1 evro. Slušamo i kratko vremensku prognozu. 502.000 dinara sa delimično izmenjenim obeležima. Na licu novčanica nema izmena, a na naličju je izmenjena godina izdanja i potpis guvernera. Vreme je naravno za prvu jutarnju sliku glavnog grada. A nije tipičan snimak gledaoca Reportera, ali video snimak na kome se vidi kako triže iz restorana. Eto, obično svi tu torbu okačimo na naslov stolice i naravno prekrijemo kaputom ili jaknom. Pažljivo i obratite pažnju. A beogradski moleri na pragu obaranja Guinnessovog rekorda vežbaju još od prošle godine kada su za samo 2 dana okrečili 3000 kvadratnih metara u dečjoj bolnici u Tiršovoj. I beograđani mogu da predlože zgradu koju će moleri rekorderi besplatno okrečiti. Posle kratkih vesti, evo i vremenske prognoze. Ana Reljić sa nama ovog jutra. Ana, trenutno temperatura u glavnom gradu je li dalje u minusu? I dalje je koji stepen ispod nule, jutarnja temperatura u većini metara. U Barama na Pešteru nalazi se na 1400 metara nadmorske visine, a većina đaka su pešaci. Put do škole je dug, a u torbi, pored knjiga i užina, jer školska kuhinja ne radi već 20